nongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba B2B Outcomes, nkomeza kubashimira uburyo kidufatanya umunsi ku munsi, yaba ku biganiro tugenda tubagezaho, amadokumenteri anyuranye tugenda tubagezaho, ndetse n'amakuru mashyashya agezweho tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ndakomeza mbashimire kandi mbifuriza kugubwa neza, ariko mbasaba gukora subscribe, ari nako mukora na share kugira ngo mubashe kubona inkuru zacu umunsi ku munsi ko tuyishyizeho, ku buryo niyo yajya ako kanya uhita ubona notification cyangwa se amamenyesha kugira ngo ubashe guhita ubona inkuru ako kanya. Hari inkuru kano kanya isohotse igaragaye ku kinyamakuru redblogjd.rw, ikinyamakuru gikorera hano mu Rwanda. Ni inkuru ivuga ko umwe mu bayobozi ba FDLR yafashwe n'icyorezo cya coronavirus. Inkuru iragira iti ni mu gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus cyaturutse mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Wuhan, ariko kikaza gukwira ku isi yose ndetse no mu Rwanda, aho kimaze gufata abaturage bagera kuri 70 ngo ni hano mu Rwanda. Ati si mu Rwanda gusa, dore ko cyamaze kugera hafi mu bihugu byose byo ku isi, harimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bantu bamwe na bamwe iyo bumvise Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari abahita batekereza ku mitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu mashyamba y'aho muri Kongo, uko yaba ibayeho muri iki gihe cya coronavirus. Dore ko mu mashyamba y'icyo gihugu habarizwa imitwe myinshi yitwaje intwaro, irimo na FDLR igizwe na bamwe mu baturage basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda muri Mata mu 1994. Amakuru aturuka muri uwo mutwe wa FDLR ni uko bamwe mu barwanyi b'uwo mutwe baba bugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, nk'uko igitangazamakuru Rwanda Tribune redblogjd ikesha inkuru cyabitangaje. Aho iki kinyamakuru kivuga ko umwe mu bavugizi ba FDLR witwa Kiwa Ngoma, tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu, yaba yaragejejwe ku kigo nderabuzima cya Tongo arembye bikomeye cyane. Bivuga ko arwaye coronavirus. Bikavugwa kandi ko yaba yarayikuye mu gihugu cya Uganda, aho yaramaze iminsi avuye ahitwa Masaka guhura na bamwe mu bayobozi b'urwego rw'ubutasi bwa Uganda CMI. Icyo gihe akaba yarari kumwe n'abandi bayobozi barimo Captain Nshimiyimana Kasiye uzwi ku mazina ya Kavana wa Rudi Runana, ndetse n'umuyobozi wungirije w'inyeshyamba za FDLR Foka ariwe General Tadeum. Gusa bitewe n'amabwiriza ya leta ya Kongo yashyizweho yo kurwanya coronavirus, ntabwo icyo kigo nderabuzima cya Tongo kigeze cyakira Kiwa Ngoma kubera ko yahise asubizwa iyo yaravuye ikibirizi. Umwe mu bavugizi ba societe civile muri ako gace witwa Kayodze Kabongo yatangaje ko bafite impungenge z'uko icyo cyorezo gishobora gukwira mu baturage bitewe n'uko abo barwanyi nta bwirinzi bafite bwa COVID-19. Mu minsi ishize nibwo uwitwa Kari Nzanzu, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, yahamagariye imitwe yose yitwaje intwaro ibarizwa muri ayo mashyamba ya Kongo ko yarambika intwaro hasi maze ikagenda leta ikabakingira icyorezo cya coronavirus. Impamvu y'irikingira ngo nuko muri ibi bihe abatuye isi bose barimo gusenyera umugozi umwe kugira ngo birinde ikwirakwira ryayo. Ubwo leta ya Kongo ikabwira inyeshyamba ko urwo rugamba rwo guhashya coronavirus nabo rubareba. Nzazu yakomeje avuga ko intara ayoboye ya Kivu y'Amajyaruguru itakwizera ko yirinda icyo cyorezo neza bitewe n'uko imitwe y'inyeshyamba irimo Mai Mai, FDLR ndetse na Rudi Urunana yirara mu baturage igihe ikeneye ibyo kurya. Aboneraho gusaba iyo mitwe ko yava mu mashyamba kugira ngo ikurikize amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus, yo kwirinda icyo cyorezo. Abari mu mitwe yitwaje intwaro yose agoniza FDLR, Rudi Urunana na Mai Mai bavuniye ibiti mu matwi, nuko ntibakumva iryo jambo baje kuza kuba bagezwaho. Hari impungenge z'uko abo barwanyi b'iyo mitwe yitwaje intwaro ishobora kuzajya yirara mu baturage, ntibasahure gusa ahubwo ikabasigira n'icyorezo cya coronavirus gikomeje guhangayikisha isi. Ubusanzwe Kiwa Ngoma usigaye ari umuvugizi wa FDLR yagiye kuri uwo mwanya mu mwaka wa 2019, awusimbuyeho witwa Bazei Fisi watawe muri yombi mu kwezi k'Ukuboza 2018. Icyo gihe yatawe muri yombi nawe avuye mu gihugu cya Uganda guhura n'abayobozi bakuru ba RNC ndetse na CMI. Ngayo nguko rero reka tubashimire, ariko tubashishikariza no gukomeza gukora subscribe, ari nako mukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'amadokumenteri tugenda tubakorera umunsi ku munsi, ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubakorera umunsi ku munsi. Iyi ni B2B Outcomes, ngiye mwumvaga nitwa Clement Murenzi.